نور Табаров яке аз шахсиятҳои маъруфи таърихи навини Тоҷикистон ҳастанд, ки имрӯз ба синни 80 расиданд ва устод нахуд шуморо шодбош мегӯем ба ин ҷашн ва мехостем бипурсем, ки ҳоло ки даври пирӣ меронед, чӣ кор карди машғул ҳастед дар хона? айёми пирӣ одам бештар дар ёддоштҳо машғул мешавад ва набераҳо машғул мешавад. амин. Чунки худоро шукр мегӯӣ, ки набераҳо ҳастанд. набераҳо мехонанд, аксарашон мехонанд. якташ биби Фотима дар Амрико аст, духтари Дилбар. ана ваъда кардад, ки мебиёд, хай биёд набиёд телефон мекунад, аҳволпурсӣ мекунад. бисёр духтараки оқила. ва устод лутфан мегуфтед, оё аз нафақае ки мегиред розӣ ҳастед? Кифоят мекунад барои зиндагитон? аслан гирем бас аст. шукри худо, бас аст, нафақа мерасад. хайр акун аз ҳад зиёд фарз кардем бо карру фарне ба ҳар роҳ мерасад. ана аз ин моҳ то ба ин моҳ ман мегирам нафақа, хонумам мегирад нафақа, мерасад. шукр. шумо солҳои тӯлонӣ дар вазифаҳои роҳбарикунанда будед, аз замони шӯравӣ то охири фаъолиятатон ва дар журналистикаи тоҷик ҳам шумо хеле саҳми босазо доред ва агар муқоиса кунем журналистикаи замони шӯравӣ ва ҳоло замони истиқлолиятро, шумо ягон фарқиятро мебинед? дар ҳама фарсу замон, дар ҳама айёмҳо журналистика як чӣ гӯем, як касбе аст, ки ҳақиқат мепарварад. одам бояд дурӯя набошад, гапа ростшо гӯяд. ана ёдам ҳам меояд, ана рафиқи бисёр хубу наздикам Отахон Латифӣ, ки мо ҳамроҳ кор мекардем дар Комсомоли Тоҷикистон. ҳарчанд ки вай ба забони русӣ менавишт. Панҷакин рафта буд, дар Панҷакин мо хоҳиш кардем омад Қати Муртазоев. ҳамҷа ҳамроҳ кор кардем. баъд оҳиста оҳиста вай шуд, сарез навист. сарез ки ҳозир Памир без эмоций гуфтани очеркҳо навишт. баъд шинохтааш дар Комсомольская правда шинохтанона. хулоса баъд вақте ки бар Осиёи Миёна як мухбири умумӣ шуд, баъд даъват кард мана. ман аз армия навам омадагӣ будам. мана гирифтам. панҷум ошонаи Москав буд. Борис Дмитриевич Панкин муҳаррир буд. Панкина тарҷумони марги Судхӯри Айния. хулоса одамои бисёр хуб, бисёр дурандеш ҳамроҳи мо буданд, сарварӣ карданд ва оҳиста оҳиста ба тадриж мо ба журналистикаи рӯззабон гузаштем. ва имрӯз ҳам худоро шукр ба ду забон ҳам мехонам, ҳам менависам, машғул ҳастем ба ин кор. яъне ёддоштҳои худро менависед устод? гого бале ҳаст. як китобча ҳам ҳаст. китобча баровардем. вай ёддоштҳои хай айёми ҳамон қадимтар аст. баъзе ёддоштҳои айёми нав дар як китобчаи нав навишта истодем. устод, ман чанде аз хотираҳои чеҳраҳои саршиноси Тоҷикистонро дар бораи шумо мутолиа кардам. аз ҷумла Гулҷаҳон Бобосодиқ ва дар бораи шумо бисёр ҳарфҳои хуб гуфтанд ва баъзеҳо мегӯянд, ки шумо то ҷои кадри Гулҷаҳон Бобосодиқова ҳастед. ҳамин дуруст аст? бале, бале. он кас ҳанӯз вақте ки дар мудири шӯъбаи комитети шаҳрӣ буданд, маро даъват карда буданд. ман дар вай кор мекардам.
در گزیته کمسمول توجیکستان. خیلی آهسته بعد رفتم من به مکتب عالی پارتیایی مسکو خوندم. از اونجا برگشته آمدم، چند ماه گذشت و بعد من محرری توریست سویتی شدم. هرچند که او دوره ها همه گفتگو با زبان روسی بود. خیلی زبان مادری فراموش نمیکنی که زبان مادری قدم بعد آهسته به تدریج گذشتیم به زبان مادری. یادم هست همون وقت مدیر شعبه پروپاگاندا بودن در کمیته مرکزی اسکندر. بعد همون اسکندر آمد تیشه رجبوف پیشنهاد کردن، چون که زنش لالا مدیر شعبه وجده بود. آی قرآن تپه اینجا آوردن و غلام حیدر یک دوستمون رفیقان گفت که با یک من غلام بیچاره گفت همین تورش کم بود که با تیشه را آوردی. شما زمانی وزیر فرهنگ تاجیکستان هم بودید. حالا اگر وزیر می بودید چی رو تغییر می دادید؟ حالا به نظرتون فرهنگ تاجیکستان چی خیلی است؟ پیش چی خیلی است؟ یعنی یگان تغییرات جاری می کردید یا نه؟ فرهنگ این چیزی است که چیزی زنده است. مثلا همیشه شب و روز ولی پرستو میشه. از گذاری پرستو رحمتی حبیب الله عبدالرزاق بودن. خیلی یک جای ما کمک میکردیم به هم دیگر، دستگیری میکردیم. پرستو این فستیوالی بود تئاتری کسبی، تئاتروی کسبی. هم تئاتروی کسبی که در تاجیکستان هستن آورده در دوشنبه نمایش میتونن. امسال مثلا تئاتری وای هست ایدانغرا تئاتر ترس گفتن یک اثری من آورده نشون میتونن. ترس چیزی بسیار عجیب است. بعد تئاتر اخوجان میبینن، عبدالرؤوف فطرتی بخارایی، خاکو چیزی نیمچه وای بود. شاید خداشان اونجا با گرفته خیسر رو دونچه درست کنن، چون که اثری بدی، اثری مثلا ثانوی عاقبت رژیسور میتواند لب دونچه درست کند و پیشنهاد کند. وقتی درباره فعالیت شما گپ میزنیم حتما بهمن ماه سال 1990 به خاطر میآید که یک سرنوشت ساز شد هم برای تاجیکستان و هم برای برخی از افراد. و تا جایی میدونم شما حتی اون زمان که نماینده حزب وقتی کمونیستی بودید از حزب عذر پرسیده بودید. لطفاً میگفتید برای چی شما عذر پرسیدید از رهبریت حزب همون وقتی کمونیستی تاجیکستان شوروی؟ طلبات زمان ایام من بود که به هر حال همه تقدیر انسان به حزب وابستگی داشت. همسفر عبدالله هم گفت که چی عذر میخواه، این حیات این حزب موقتی است، میگذرد میرد. واقعا همه خیلی شد. دیدیم که دنیا تغییر یافت، دیگرگون شدن گرفت و حاجتی عذر خواستن نبود. اون زمان بوری کریموف اگر خطا نکنم رهبری حکومت به ذمه داشتن و چی حادثه گذشت اصلا اون زمان؟ اون وقت بسیار چیز بود، ناآرام بود، یا تلاش ها بود برای حکومت. بوری کریموف و خودش هم راهساز بود، اکادمی راهسازی را تمام کرده بود و راهساز بود و میخواست که در حکومت تغییرات جدی وارد شود، اما از دستش نآمد. حالی من
تصورم ندارم در کجا باشد و آدم چی کار میکند. اما میرزا رحمتوف سلام دین گفتنی یک چیز ژورنالیستی داریم ما در قزاقستان زندگی میکند. اما آچرکی بسیار مفصل دارد از اون درباره کریموف درباره دیگر قهرمان‌های همون دوره. استاد زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان را شما خوب در خاطر دارید. اصلا اون رو چگونه بها میدهید که کوتاه اگر باشد چی شد و چرا جنگ شد و چرا صلح کردند؟ اکو سببی همه گونه جنگ این تقسیمات ثروت است. ثروت سیاسی، معنوی، اقتصادی. برای همین این جنگ هم سبب داشت و عاقبت با تقسیمات ثروت انجام یافت. امضای سازشنامه صلح هم این همون بسر تقسیم ثروت بود یا قدرت؟ قدرت خودش ثروت است. قدرت خودش ثروت است. وقتی که صاحب قدرت هستی همه چیز در دستی تو است. همونطور نه؟ همینطور. امروز که جشن 80 سالگی دارید تصور کنید که حالا президент با شما وامیخورن، президент تاجیکستان، چی گفتنی هایی دارید به президент یا چی مشورت هایی دارید؟ ما президент ناز میشناسم، اون کسا منو میشناسن. انا چی گفتن میخواهم؟ من گفتن میخواهم که من باید هم همه سیاستی بسیار هم دو عاقلانه و دوراندیش خودشون ادامه دهند، چون که پیشرفت تاجیکستان ما با این وابستگی دارد. برای همین عمرشان دراز بود. من میخواهم که همیشه صحت و سلامت باشند. خیلی تشکر استاد و بازم شما رو تبریک میگویم با جشن 80 سالگی و براتون پیش از همه سلامتی میخوایم و انشالله که باز در آینده باز صحبت های خواهیم داشت. تشکر. یاد که دوام دید. هزار رحمت. می‌ندارم.